Assalamualaikum. Iram damda lariba irisa khwai pumnam ki mafam dai kai khumna bu chari. Ngasi ko United Maitai Pangan Youth Organization Umpio Head Office ta ikoi gi executive amdi advisor singa yam kumna khana nai na matungda handa gi koi gi wakfa board wakfa amendment ek ki matang si mamang su yam na khanna Manipuri praja pangan sing amadi atopa Maitai chirinaw kaya na su yawaga masi protest homina na ko tra du mai tawraga santi khra oi ki bani adogi mathak ta handa India lai ngak na amko umid ana pass ro pasi su koi ngara khangai singna Manipur pun bagi koi gi sia so gi ba ma de wala ma sing gi ba wale pum slogo me amda dum media da thengara mani adu bo pio gi mai kai dagi ai koi na ba me amda thamning ba ma di wakfa gi chairman dai koi na hangjaning ba amadi haijaning ba ofong khra miam mang da thamjage madudi wakfa property wakfa board haibasi koi muslim bini masi ngasi ngarangi nate pai pu kaya na masi suro charo thamama ba property ama khagdi wakfa haibasi dai koi gi azambana koi gi islam gi scholar sing haibadia marubi maulana mufti kari makoi sing china zamba ai koi gi advice tawraga dum lakpani adu ngasi di koi gi manipur da ikhang khang maudana अखोगी चेयरमैन खले हायना नोटिस हम थोलाई अदो चेयरमैन से कमदौना खलिबनो हायबसी वक्पगी बोर्ड कमिटी लैरिबा सिगी मयाम सिना हाना बोर्ड तौर खोलगा खनबसी जो खनगी दमाले अनिसुबदना अखोगी इस्लाम लाइनिंग चटपा मखोगी अल्लाह दा थाजबा हायतारे अल्लाह दा थाजबदा कथोइबा प्रॉपर्टी असिबो इस्लाम लाइनिंग की करिसु खंगदबा इस्लाम लाइनिंग दसु चतबा नन मुस्लिम हायतारे अदुगा अखोगी सिगी रिलेशन रिलेटिव कई मबु ओइदबा मियोय अहुम खंजलक्तना अखोगी मणिपुर दा मसी चलबसु यारोइदबा अपोइसु ओइरोइदबा ngalaktanggi ni haiba tai masi maramdi praja अखोइना नखोइना थोइबो ऑर्डर दु सुबया यादे एक्सेप्ट तौबा ngमोय condemn तौबे हाइबसे दु मयाम लोय यार कनि हुजिसु हाइरि अदो अखोगी वखोगी चेयरमैन खलै सिदा अखोइना हंगिंगी सिना चेयरमैन खक ओइबा पामबगीरा नत्रगना अखोगी मणिपुर दा अमफु चलनद्रिबा मोंग दा हंदक अखोगी बोर्ड मेंबर खलकपदा नन मुस्लिम यावदना खोइना हरावदना सेलिब्रेशन का तौरिसी अखोगी लैरिबा कब्रस्तान नत्रगा मस्जिद सिदसु अखोगी अतोपा अदर कम्युनिटी की मियोइसिंग चंगगा नत्रगना लेमिनबा नत्रगा फमिनबा नत्रगना अदगी अखोगी एनी डेवलपमेंटल थबो अमदा मखोइना रेस्पोंसिबल लौबा यारे कायना खलगा आलिम उलमा हाइबदी मौलाना अखोगी इस्लाम लेरिंग चतपसिंगदी उलमा सिंग अखोई लीडर नि अदो मखोइदा का हंगगा मखोइना का ए मसला सी याय कायना हायरागा नखोइना अदुदा चेयरमैन लोइबदा नखोइ यारिब्रा अमदि मखोइदुसु बोर्ड मेंबर सेमबदा यारिब्रा सी क्वेश्चन से हंगिंगेबा हानबदा अदो अदिसुबदना फरे नखोइना चेयरमैन ओइना हुजि खल्ले नखोइ अदु खनबदुगिदि एनी मुस्लिम मनुंगदगे अमोरपदा कोइ नफनी मदुगी कनादसु नुगाइतबा लेके बट तवदबो नसाइगी नन मुस्लिम सिंग यावबदि सुया यारोय मसी कंप्रोमाइज लेते मरम करिगिनो हाइगे इंडिया द वेरी काइंड ऑफ बोर्ड लेजै हिंदू गिसु लै क्रिश्चियन गिसु लै एनी अदर कम्युनिटी सिंगे बोर्ड मैम लै अदो ngasi foba muslim mamatang ikoi involve tawba natragana maduda join yahon basi karam yaukhi laite ko laitragadi aikoi gi kabristan aikoi gi masjid aikoi gi madrasa aikoi gi maktab any wakfa na singi ma magoi sing sida government na lupa mating pangko na teba natragana ngasi bu pangbo ofam su laite scheme su laite ba atop atop communities to मैम पांगी मंदिर साबदा राम मंदिर साबदा नत्रगना आदगी आर्ट एंड कल्चर की atop atop एकोगी लाई गे दु एसी मैम लाई को सिदि मैम पांगी अदु मुस्लिम की अखोई इस्लाम लाइनिंग चतपसिंग सिगे धर्म की लाइनिंग लेसोन सी फो इंडिया लाइंगा लुपा मसिंग तो थोदोना उखिदि उसुदि तासु तादि अदुदि अखोई इसाना सेमगचरम इपा इपुसिंग थंबिरम प्रॉपर्टी सिदा मिकाबा नत्रगन नमित चाव नत्रगन नखोइन ओइनि काइन खलकपदुदि अखोई मदुदि अखोई अदुदा अखोई थवाई थारसु मंगबनेब अदुना यूनाइटेड मेथड पंगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन उपयोगी माइकैदगी मियाम दामदि अखोई वक्फगी हंदक खलैबा बोर्ड मेंबर सिंग दा अमदि चेयरमैन दा अखोइना थमजनिंगिबा अदगी अखोई मणिपुरी पवंग सेम दा अखोइना हंगचनिंगिबदि हंदकी सेमिबा बोर्ड कमिटी अमदि बोर्ड की चेयरमैन से मसी अखोई मसी अखोई सुजा याबा ngमोय अदना मसी रिफॉर्म तौगदबनी अखोई मुस्लिम मनुंगदगी एडवोकेट अमा लॉयर अमा खनगदबदसु अखोई मैतै दगी खनजनदना तौजी मुस्लिम दे एडवोकेट लैतबरा अखोई सिदा
aduna masi ekoi yamna chingnangai oiba amadi manipur da lariba jati furup singse ekoi gi RSS ki follower ki type ta manipur da ransti tawgi mong da tobira pasi mapal ga manade hanade ekoi ahla sing BJP ki follower singna atopa India ki mafam atai ga manade manipur da ekoi kaisu tawde ekoi muslim da kai bu laite habdo ngasi kai rab sini masi ransti da habna te ba tawriba party du ni ko congress na tawram da men tawde ba ko congress na wakwa ki property da kutin jalam deba India ki Supreme Court na foba work pasigi aikoi DCDC duna adjustment togodami administrate togodami haiba matamda ngasagi masi work ki property sidi masagi mi non muslim man natraga non aikoi government na karam na kedogani haiba sida masagi work ki board sina masana fasla togodami moi manung da masi moi na kedo left sagadami na aya ba Supreme Court na fopi khaba sida aikoi ngasina Manipur da nan Muslim khanba matamda praja khanarambra CSO sing khanarambra natragana board member da yoramba mi kyam khanaram ge je masi question 6 issue me am hang laeva aduna roib da hining iti wakhogi wahaya mahaibada iram dam da yum mai chak pa yauki bani aduna chairman lobir ba madi committee board member da yauri ba MLA nakhoi sing wakhan mun khan dabiu ngasi khaki na koi khanbi gano ipa ipu sing china thamami ba aikoi gi huji ki matamda musalman gi yumda aikoi gi fazail da malai musalman gi yumda guiding thopokani gai gi yumda musalman gi thopokani haiba gi fibam da ngasi na khoi yauna islam lining chali ba amadi wakpa je islam lining chali ba pangal sigi amata ngai ra basida thugai na bagi amadi miyam da wakhan nungai tana ba honam da khoi yosal ko si am lai bakti bani adun masigi khongjang kaya la kani na khoi so maduda miyam na chang pa khongjang da yam na fanungai oi roi maram masi kari kino ai kanda wakpa siga singna rakpada prime minister vo against praja si tholak rami nakoi gumba MLA nakoi gumba chairman di tokro aduna athubada masi se akoi gi design to hollaga hanagi leiriba muslim khang no oiba wakpa gi board committee members se masi we hanbiraga leba si da santi we hanbiu amadi leba si amna sahi kya sahi ani hum more than 3 years more than music waraga leiribani kamu pasen gi irang tho leiribani asida ikoi gi wakpa si issue sagalaga amuk myam si da irang to honbigano haibasi appeal tawjari thank you